Mutindikano uyu ni wa aciari matakunyihira ngiri ithatu wadi-ini ya Karumade kaunti-ini ya Kirinyaga na aria mekuyumiritie guthana basari ya muigana wa milioni 6 abaino igicungiririo ni wagi wa uhoti kuri aciari kurugamirira mathomo ma ciana ciao kumana na kwambatira gwa thogora wa muturire. Kiangalia leo tumekuja asubuhi kuitikia mwito wa MCA wetu Karo kutupatia basari. Sasa ukiangalia hapa watu wamejitokeza sana. Ukiona watu wamejitokeza hivi ni kuonyesha iko sinda ya pesa. Hao wazazi wote hapa ni kama 4,000. Undu uyu ni ucungiriria aciari gwikira thirikari ya kaunti ino ya Kirinyaga ritana na makiria makendekithiria gavana wao Anne Mumbi wa iguru kuongerera kigina kia bursaries niguo kuhotithia ciana iria citehotete guthoma na baino ya ciana ici ikionekana kuongerereka na njira nene mwaka-ini uyu. Gavana wetu wa iguru wakisikiria na waheshimiwa wa Kirinyaga tuongezewa hiyo pesa ya bursary, wakienda kwa supplementary budget waweke pesa mingi. Mujumbe wa gicigo giki kia Karumande Caroline Morithi mwena-ini wake ni ugite namba ya aciari ni yongererekete na gikiro kia iguru ikiringithanio na mwaka muhituku, undu uria wikirite wira namba nene ya aciari magumirwo ni murigo wa marihi ma cukuru na thengia wa thirikari kuigithia kigina kinene sekta-ini ino ya mathomo. Wakati uliopita nilikuwa na watainiwa kama 2,600 wenye waliomba basari. Wenye walifaidika walikuwa 1,980. Mwaka huu wenye wamejitokeza ni zaidi ya 3,000. Na hii ni kuonyesha watu wako na shida. Murithi ugite itemi ria kugeria kuiganania namba ino ni ongereire kigina giki kuma hari milioni 4 mwaka-ini muhituku guthie milioni 6 mwaka-ini uyu, indi gutiri na ugaruruku kuona nayo namba ya arutwo aria matehotete ithiite na mbere na kwambatira. Ana mwaka huu basari nimeongezea milioni 2. Mwaka jana tuligawa milioni 4, mwaka huu tutagawa milioni 6. Na ndio maana nilisema sitapeana forms zangu mapema sana mpaka ningojee wale watoto walikuwa wanajiunga na kidato cha kwanza. Maya na muhumukite o thiku nini tu thutha wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ironera thirikari yake nirekereirie kigina kia ukuria wa matura kia muigana wa ciringi milioni 10 kuhura njeki aciari mathomo-ini. Andu-ini ha Muthingi TV rekwa ni Maina wa Mucwe.